Kinong elam jongka Hill State People's Democratic Party. Haka akulai terik unailar, kila ikindu lang haka conference hall jongka MLA hostel. Bat kila shimi karai ban pa da ka jingtho jaka sarkar jela ban ra da ka resolution haka yen Robert Thawan kenang ban dawa na ka sarkar pedeng ban penkelano ya ka para 12A B jongka 6 schedule jongka riti senchar jongka ri. Yakini kejingelang jong Central Executive Council jong ke HSPDP lepeniad u Presiden keseng uba KP Pangyang haka balairan lang ki arngut ki MLA keseng ke bakentup uba Renikton leng dok tongkar bad uba Samnian Malnyang bad kiwe kinongkit kam. U General Secretary ke HSPDP uba Renikton leng dok tongkar habai keren bekilat patai kubor ulitho bak HSPDP kal ai bontili ki dorkas syaka sarkar pereng. Badawa ban penkelano ya ka para 12 AB jong 6th schedule dak baweng ya ka kentian Presiden. Neriban penrung no dekat kentian governor. Ulang bagi HSPDP kan sepat dekat jingtho syaka sarkar jela bagan ra no dekat resolution ke yang dorbar Thawan ke jela ke banlong hau benai banwan. Bandawa nak sarkar India ban penkelano ka para 12 AB bat ki kermen scam ba menteri rangba hadin bulayo ekani ke siti. Unselum ke jingelang banetai sani ha ke jingelang jong ka kunhon menteri. Uba KP Pangyang uletho ba ke HSPDP ke letai saniru ha ke bedai bat ka jinglong jengman ha ke jela. Bat kadap de ke jing sngosi halor ke jing klano unong yalam barem ke HNLC uba Chesterfield thangkhiau ha ka khatlai terek unailar. Bat ki penremru ki pulet ki brandti ha ke bashim ke jing em jong ba Chesterfield thangkhiau. Uba KP Pangyang ulepan pau ke jing sngongo ek sarkar jela ke benathong ya ka judicial inquiry ban toket benia halor ke ke jingja nang ban lap ke jing shisha. Nalor kenia ulong bak HSPDP ke penpau ke jing sngongo ek sarkar MDA bad ya borok ki sengsan perthai ki badan lang ke biyang teli kawai bad kawai ke sur ban penbet no ek jing kajapot bad ke jela Asam. Ha kawai pekaliang uba KP Pangyang ulong bak jela kan sarake ke jing dap Sun Post nem jong ke jing yo ela ke jong ke jela ke bapura. Bad kumta ke HSPDP ke sngo ba amdei ban klet no ikinong ya lea ke ba penyo ek jela lagi dei na ke APHLC HSPDP ne ki we kinong yalam. Ni penpau ru ya kajing sui hap jing mut ya kajing penpau jong kaying kasem jong iba Chesterfield baki periang sngubhai ya kaneka inquiry judicial inquiry hakaba kila kerpat ru yang hilang baro mungkin susung jong kari jong kaneka jela bangin nam don su ka weipat kajing sngu dokum weipat dai ban sha bak up ya kapor adu baganeka inquiry kan penmi ya ka report ka basai jongkah bad ya ka e ka bade bande kum ka an Kabar pat ngidon ke jing Ukraine ya ka kam jung ka border. Te hakabide bagane ni penpau sekisin ya ke jing sungu kerpang ya chief minister Mr. Conrad Sangma. Bangi iba dei kane ka sarkar la ngam bakala ban ong. Bakala sim kya kata-kata ba shwa ban wanra ya ke jing kendu apeng ki ars jelala ni ki ars chief minister. Nagalew chief minister jing ladon ka unofficial meeting. But CM juga Assam la bun sin ban yo kata ka mestim jong ka jing trelang but ringkat ka jing ya sim jengmut jongi bar khoi ki partners ki bran ka MDA but mentalele ila simru ya jing ai jengmut jongi ba ya baro ki political parties mo ngi don lang khamta me ha district committee jong ka interstate boundary bangi bu lang ki ban ya perkhat lang ban ya rai lang ke ga bhatam bangin yo ban rai kum ka state halor ka ki issue Kabalai pat ni don ke jing friend ke pakerki imta kasi ka dai halor ka amendment to the 6th schedule of the Constitution of India. Nadu kasem area ka khandai ngilapha ya ka memorandum ke jongi na ka party ban amen itu ke particular para 12A juga clause B. Ngilapha ru sa union ministry au Amit Shah G Walau Union Minister ya kani ka jing dawa jungi temen hakani ba wan hangni haka jelajungi Union Minister ngi la pha yang ka e ya ka memorandum haka bide bat ka Assam ni sukman ba i ba ka 12 haka ni ka 12B ka 12B ka ong ba ka nakam ta ka Assam governor jo ka Assam ula banonra ka no notification bandom patrikam ya ki an jong ka sarkar India ha ki area jong ka seksidel ha po Assam ngis ngosi pede ba ndapoi na kamta kami khalaya ha ka 12A B jong kami khalaya ka ong no ba presiden jong kari India ula banora ka notification bandam patrikam
ya ki anyo ke sarkar India lani ya ki anyo ka state Meghalaya haki area yung ka siksidel haka bangi sngo bakata ka lolong ba syubu ya ka ai ka bala syubu debrukom me ka bamla syu ban kenjo kat ban convince ya ka parlimen na ka menta kita ki anya ke bakibom ya hap ban putri kam sengi kibon ki ya ke bana ka por ki bangim sngo ya hap ban putri kam na markam ya hap ber culture jongi kami habar korkom imjongi sene ban bot ya kita ki anjo ka sarkar India larangin jindala don kata ka state assembly ka don ka board ban pas ka resolution ban penong an ban nom penteri kam ya kita ki an ki bom ya hab penteri kam hangi handrei kadba ka padon kata pada ka jengai than yangi ya ka sarkar Meghalaya ka jengai than ban convince ka parliament ban lejkat sidu show presiden ban yo ya kata ka approval tidak mar kata nakaling juga parti jungi saisin pak kadba karang don kene keji keren hakaba nakaling juga sarkar Meghalaya kan yo ban pha ya kini ki recommendation seka sarkar India ban yo ek amendment nakapta ka siksidul nakaling ka parti jungi ngilarai menta bangin thok biang seka sarkar Meghalaya bangin sim khiai kene ka kam ban ya keren ban terwa seka sarkar India ban amenno ya kene ka 12AB Haka bayadai bagajing terwa keseng kongres ke bapa ni kejing trailang bantau ke sarkar ke batamai haka jela. Nagaliang ginong ngelam ke HSPDP keliya tu bahadu mentakim pak diop diang setia ya kanuk kunuk siti na keseng kongres. Bat kumta kene keseng ke lapen pau kejing bam don nongrem ban kento AA halor kene kakam.